Hiyang o kay panipon malan mo na kagsopon pon peyo waon kisanan kan ko. Lukan ko na nalang ko nan kanyin ko waw choro rong sabon machayin kot na koryang kot na. Speaker and legislature song ko mong lapalat. Lapalabakan nan kanyang siya mumot so government o chon pon peyo sab. Pechawan mo ka kubran koras ang nan sabon machayin roman rangkot. Ngay sa Nicolas magang kacuan kalile kukurakan au kapan sapon macay mga rangot. O yet aralapan sapon macay rong pukat. Meeting choror kawalipak and Congress na pesan kasaraw yung kawapan ranan niyan mo isono o morning sawas na bachota sa Australian and Pacific sawas sa Panyan Maureen o Environmental Institute Henry Pompey. Rong Sampanikal Wen Pompey, Mem Kaiwach Uyang Tarpuen Kasaw ko Kuranchon Way Pakanan Pompey na Congress Korea sa Kanapesan, Pan Pachawan Chingata, Aray Japan na Choror Kawalipak, Nasan Yalagalang Me Pacho Pedikal sa Kos. Meeting choror watch pachawan chapter la kaisap na may sangan niyat may wano riyakite isap tuwaw. Siya pa na choror watch pan pachawan way kinaran ni mau may sang niyat may wano len ni may isap niyalan. Karapan siya pa na choror watch nintuan tamang sanisal sang speaker seminar pachawan yei puen kompresen kap apalyala komokot pan kato pasampalakan me second jam sakla kato nan kamitikan hap kato karwaro cheikan me panana na napali niyan sa umatang o recita terciti Congress Korea sa kanapesa mon Congress kap Korea sa kewa kanut Sapulta o pasantiyan to pasanti ni may isa kayo riyakite isap tuwa. Karyaman sa kanmachay noon ranwach liyan mo isono pan kachaman yaray chumal programan ranan li teranan liyan mo isono ni may isap pan riyakite isap tuwa. Programan kawawi o kasarawi ranan liyan mo isono wach Pan kacawan miyaw ni champas saraw yan teleso nan kausap sa latak ng isono. Pan watch niya kute isap tuwa niya pan kawano mawayno pan kawawi o kasarawi ran kasampal ang liyan mo isono. Haralapan pan watch yan nono me. Kapagpagta ni moman kalat and kangno coach. O kain saklan sa palmechay ruwan ranwich. Panyan Australian and Pesime Pechanan Pompey Pesam ni April sa Kwanwan Bangya Kite sa Tuwa. Panyan Morino and Kasaleta me Panyan Morin o Environmental Research Institute and Pompey MERIP. Pechawan na letire umoniyan sawas sa Australian and Pesi. Me pecha ni Chalaka Kit Isipukuli Maisa o Monitor Sandwich, Pachota Sampanian Terragate Program, Mepacho Pan Australian Embassy. Karapan Moni and Sawas the Grand Watch when Sawasam Yamita the Kamaulan Wasan Marine o Environmental Research Institute Learning o Operation Center, Mepacho, ni Shoreline and Matananim. Monitor Sandwich pan Sawasam Rangya Tatakamalan Aseti Imwatch, Kamalan Center Watch Sang Imwatch, Te Center Watch Pachawan Yauta, Hele Nanta Ketuaki Sisapo, o Ananen Prong Ononta, o Pan Kapachayang Extension, Mepan Kakato, Ong Railarangas
wane nan mo importante. Kanya terkait TAP uya walang sawas takran makan pacawan sawas sota kaita naramasakan ang nanewe ko senakan. O kan pacawata nanpa koros sangkanya Australian Embassy me baca nan mo ipon PFSL o mga itikang program sa waswat kakalati sa Australian Embassy me baca nan mo ipon pe main ko yay macakan autakan sa pagmacayan Roman language kalangan ng kuburan koros o kasalilyo.